Trenutna situacija u pristupačnom turizmu u Hrvatskoj, nekako smatram iz svog osobnog iskustva kao turistički vodič da to nije samo u Hrvatskoj, nego sve više i više ljudi sa invaliditetom putuju, pa tako i u Hrvatskoj. Broj grupa se povećava i nekako možda statistički možemo reći da skoro u svakoj grupi turističkoj koja dolazi u posjet imamo barem jednu osobu sa određenim oblikom invaliditeta. Za razvitak pristupačnog turizma ponekad je zapravo potrebno samo malo kreativnosti i dobre volje. Mislim da puno se toga napravilo već u tom području. Moramo jako puno pričati o tome, moramo pričati sa ljudima iz struke, što se često zaboravlja. I možda bi se trebalo više organizirati radionica, edukativnih radionica, kroz koje bi možda pokazali i privatnom sektoru kroz brojke koliko je zapravo osoba sa invaliditetom i koliko bi možda i mogli dobiti, zaraditi, ako možemo to tako reći, ako bi svoje restorane, na primjer, ili hoteli ili apartmane učinili pristupačnim za osobama sa invaliditetom. Ovaj projekt Tourism for All je poprilično izazovan, jako puno toga, nekih stvari koje sam možda uzimala zdravo za gotovo. Ponekad kad vam to neko kaže, poprilično je korisno i nadam se, odnosno već vidim da će mi definitivno ovaj trening jako puno pomoći u unapređenju mojih vještina, mojih znanja i definitivno ću se potruditi da sve to što ovdje naučim, da u Hrvatskoj i u Šibeniku pokažem našim i sugrađanima i djelatnicima u turizmu kako bi svi zapravo zajedno radili za bolje sutra i u sektoru pristupačnog turizma.